Kipajba ka jela Meghalaya kamtam. Kinong Krisyan jong ki nriungut ki kertong ki bahab Shillong Parliamentary Constituency. Kidon ki balajan klet badon ru ki balang kamensem. Hadu benda poi kesgi nyobot kata kasauterik jeliu arjar pusau bumur la syambanai. Kene kejing nyobot baro si India kasak setang kerprasngi lada ken. Nadu mentang kesgi ke kerprasarik ubena jemang arjar pusau. Kinong Krisyan jong kin ringut ki kertong kidon jing kerman baik bakin yo ya kejing job banyu syat ha kasauterik jeliu arjar pusau kebadi kesgi nyobot hapolo. Pajba ke dap ya kebut ha kena terik yayong ajar pusau kidan baik kejing kerman bau kertong jong ki unyo ya kejing job. Kinong Krisyan jong ka Voice of the People Party kidon jing kerman bau uba Ricky Singkon. Un poi syakatong hakene kesgi nyobot namar baro ki pajba kla syongshit haman kijing lang ban ha social media. Kumjuru Kinong Krisyan ke NPP kebadi keseng ka bat ya ka bos syar ya ka sarkar jela kidon jing kerman baka kong ampren leng do kan yo ya kejing job haden bakla job bensin kum ke MLA nang lai mkra constituency but is Shillong constituency. Kinong Krisyan ke UDP kebadi ru keseng beran ha ka sarkar jela kidon jing kerman ba uba robat John Kajaren unyo ya kejing job namar la Krisyan lang da keseng HSPDP. Wala ka kongres ka don tang sangut ki MLA ke basyang hakaliang persya hayang dorbat tauan ke jela hendak ki pajba ki don jing kerman namar ki bon ki bot jarjar kinyon sya kesembol ke keti kebalayang biang da uba binsan pala. Kumjuru Kinong Krisyan ki arngut ki kertong syimet kata Profesor Lakhon Kema bat uba petar salam ki don jing kerman makin yo ra ya ke jing job habak lami madan hakne ke election.